salaga bathi noma kufike kuyahlekwa abanye bayabuza ukuthi ayaya lo mfethu lo angahleki ikhwaya ibhimbe kanje Akhambeka kahle kuyaphileka impilo ayinabungozi. yeah Yancengela. ayine positive language shoot wena kahle uwo motivator thina ne umuntu bakakhala nokumbheka ukuthi hawo nakwedini uyakhala mfethu indaba zakho zikanje ngabe mina ngibhayiziseka ntwemu This time ngiceda kuhlala phansi. Yeah, bekwama disadvantage kakhulu like from approacha intombazane yabo from ukuphila nabanye abantu ngibuya kwezingabaza kuzithathela phansi ngenxa yendlela ebengayo because indlela ebengayo bengumuntu abantu bona bebangathi ngumuntu osile okhohlakele or yabo ngenxa yezenzo zami so bengihlala ngijahile yabo makuthiwa ujahile ya bengihlala ngijaha izinto yonke into mangifuna akwenzeki ukuthi ngayithole so mele ngithole nangenkani labangane benginabo baphela empilweni yami ngalendlela ngidaba abasaveli yabo sengiworried nangabo kanti into enza bangaveli into besisidala sonke because bona manje yabo basachubeka nokudala lokho abanye ba recover abanye bafunda kimi because bengumuntu ignorant ngihlala ngifaka ama earphone namhlanje ngiconversation nabantu like kuscarce ukuthi ngicoce nabantu because manje ngithanda umculo wo wangibuyisa ngithi mangithi ngilahla ithemba ngicule ngesituation ngizibone sengicula ngalo situation anabantu bayabona manje ukuthi like nabo yabo bayangilapha emfethu wenza ngani wajabula kanye abayinaki lento ebeyenzeka lapha mase sicala ngiposta ama video wajabula kanje ulimazwe yini yabo imibuzo miningi sengicala ngifihla lento ukuthi ngilimazwe yini sengiswabela izenzo zami ezingilidele la ngikhona mina stalo anginayo confident yokushela ngazi ngelanga bengishela amantombazana ayingaki yabo maybe ngihlala ngibamba yabo ngisaningi yawo I'm used to bamba yabo ama rejection angenze lo muntu enguwe my that's why yonke into yami bengilanda ngenkani yabo so mina bengithi mase ngifike stage ngishawova abantu abaningi yabo indaba icala kanjani approach ama drugs kanje mina angikholwa yabo entweni angikholwa mina ngisebenza ngolwazi uThomas mangithi shalom ngithi greetings in peace is too long so long we shall shaka together send back to the sender Boomsheng members sitting together enjoying good music should bengisupport amaBoomsheng yabo amaBoomsheng bokwabantu nabo abaphila impilo yabo dlakadlaka like mina bengikanga bhuti omdala angeke ngizikhulumele yabo bese ngasaziboni njengomuntu oyenza kahle ngiyanga ama reflection wendlela ongithatha ngayo uya jump ifence yangijontshela yabo and angijump manje icala amacala bowangena kithi njalo kayi like mina bengumuntu wamacala every day isikolo sangihlula kanjalo then ke ngacala ke ngeja ama homework angibhali ngidlala ngebruko lesikolo ethafisi yabo bengishayinisa isicathulo 3 hours kunokuthola ngihlalela incwadi bengayihlalela incwadi esikolo ngizabe nginamanga yabona bhuti omntana while mina lapha iskila ngifocus ngicala nje ngokwami angisashintshi timetable incwadi eyi1 phambili makuyimath emasiphakathini English emuva isiZulu because manje sengiphatha incwadi ezi3 zasinda incwadi yabo phethele umcondo lona ngikhalisa abantu abaningi bhuti omntana kuze ngikwazi understand isimo sami ngakhalisa abantu abaningi yabo and angazi ngithola ithuba lokuxolisa ignorant bengisaba ukuxolisa kubhlungu futhi ukuxolisa phezulu kokuthi kumele uvume ukuthi yabo sengivibrate ngalo energy angisazizwa grand ngazidala ngalezo idaya khona lama-Grootman lawa yabo lamabhodlela so bengiliphuza ngalazi ukuthi yini namanje utshwala ngibazi akusinto engilandelelayo ngiphuza mangabe angazi kwenze njani yabo then kube ukuthini masihlina lapha sitshontsha amabhodlela namabhodlela ebewakhona egarage futhi ne-fridge lapha egarage kunama case lela khehlela lapha angazi utshwala like belithenga kambe lithengelani libeka la ayiqilaze ka grade 10 10.1 10.2 yabo reloaded 10.2 ayabo ngizimoshele nje yabo impilo yami set up like sengibuya kokhala ngakhala inyembezi ngimbuza umdala ukuthi kahle kahle kwenzakalani uqabene nami na yabo before Khawathe yeah through leyo situation yokuKhawathe because nokungathandazi ngibengekiswa yilokho angeke ngithi ngikuca ngedolo
izinto azenzeki enhle mina ngathi ngiyabona njengebhari man ngenzani ngikhuluma ngedwa yabo So wenziwa i-life or wenziwa ama-drugs at that time? Yabona, Bo-hallucinate. ngawabala nawo ama-drugs ne-life nama-situation yabo Yeah. net ukuthi cause beng-ignorant bengingafune ukuphilisana ne-reality beng-argue ne-reality Yeah. Abazali at that time, what was the Aish, mina situation? bhuti omdala benginkinga ngale ndlela okungukuthi that's why ngingafuni ukuzikhulumela angilazi site lami elihle according to khona angilazi site lami elihle That's bhuti it. omdala Mm. yabona le ngane le nithe niyazana iceda kungibona la Yeah. sekanesikhathi asanda chief she was one of my girlfriend 2 days 3 days ngabe ngimlahla enye nenye mina bengiyenza uthi ukwazi ukufaka ibonda ngavuma yabo ngithola umuntu kodwa benginjalo mina bhuti omdala Yeah. yabo angeke cambela mama yabona le amakuthiwa yabo amakhulunywa ngedemoni angilazi idemoni ngamehla enyama or like idemoni like kanjani mara ama-drugs idemoni see me once see me no more see me twice never leave me no more impilo lapha ema-drugs thiwa le mbobo le ayingeni inhloko unamanga hayi ubhemile bhuti omdala iyangena inhloko Yo. uzibuze nalamavidiyo uthola umntwana ustakile laphaya Yeah. ama-drugs akusuye The office isibhedlela vele. Eish, But Dr. can you just tell me about the month of the Dr. 2K? yabo ngi-2000 nami ngi-2003 Yeah. yabo and iqiniso lithi ama-2000 ambalwa ama-2000 azoba successful bambalwa abodokotela abazayo ambalwa amaloya azayo yabo kusho ukuthi sesiphandela amatoho yabo akusafundwa bhuti omdala bambalwa abafundayo ngizokutshela iqiniso angikholwa cause kunokupreka nalaba esisitshela ukuthi abantu abagrand abochera abagrand yabo sengitshola kalula phela njengoba ngitrenda kanje ezinye izinto nje zenzeka kalula bekusikarisi ukuthi ngijole kalula nginenyawo ya understand sibuya ukukhala njengomntana omncane ngathandazela ukufa angeke cambe namanga namhlanje ngibona ngiphila ngiya understand ukuthi kune purpose emele ngidlale or kune reason engenza ngiphile ayikho into engayicelanga ngizicelele kwakufa yabo kodwa azange ngithathe umdala because bathi bangishanga strong antibiotic inyawo yabona umuntu yabo mazothipha bomayitanga ceda kube lokutumba lokungazathi kunamanzi ngaphakathi ngathi litshe yeah from ebusweni to emzimbeni anyakhanya kukumanje bhuti omdala mina ngusesh angikhanyi mina bhuti omdala ngacecebuka njengenyoka ayibona inyoka icecebuka ngaspenda boma 2 months esibhedlela angipholi bhuti omdala ngiba worse masiya kucala iviki azogama strong antibiotic ngibone vele ngendlela engicecebuka ngayo ukuthi anyahila man Yeah. hayi kube ngathi manje ngihlaba amanaliti ke phansi kwenyawo ngingamanga bhuti omdala ngilokhu bengikhala ngihleli kanye ngikhala njengomntana omncane ngihleli kanye kuyela